میخوایم به ترکیه استانبولی بگیم که دیگه تکرار نشه ها. دیگه تکرار نشه. میشه bir daha olmasın. Bir یعنی یک، daha یعنی دیگه، olmak یعنی شدن، olmasın نشه، منفیش کرده. bir daha olmasın دیگه تکرار نشه. بریم تو مثال یاد بگیریم. bir daha olmasın seni burada görmek istemiyorum. bir daha olmasın معنی شد دیگه تکرار نشه. سنی، سن یعنی شخص تو، آی اینجا پسوند رامون هستش. سنی تو را، burada یعنی در اینجا، görmek فعلمون هستش به معنای دیدن. istemiyorum istemek به معنای خواستن. میور منفیش کرده و اومم که پسوند فاعلی شخص ben هستش، یعنی من نمیخوام دیگه. istemiyorum نمیخوام. پس میگه دیگه تکرار نشه، نمیخوام تو رو اینجا ببینم. bir daha olmasın seni burada görmek istemiyorum.